Grabe og order sa tong asula karon guys, niabot gyud og 32 ka box. Birada na to no, kanindot man ang panahon mag-deliver ta. Ang kanindot pagid ani kay ato apo gining gamay nga negosyo ang ato ang gitrabahoan. Kay namdom ba ko sa una no katong paghuman sa pandemic ni sugod gyud ta og trabaho as a delivery rider. Kapoy sa trabaho kay init og uwan na ata ang kalsada gadagan-dagan. Pero this time bisan pa og init og uwan ang ato ang magian, okay ra kay ato man sa negosyo ang ato ang i-deliver. Lisod gyud ta gagian sa una no, pero kanito man ta nang giingon nila nga everything is happen for a reason. Kay dili man sa siguro tatagaan og problema sa Ginoo nga dili nato kaya sulbaron. Og mag-agar man na ang tanan sa imong pagkogi og pagpaningkamot, bonus na lang po na ang swerte. Og sa pila na to katuig nga pagpanarbaho no, naa na gid matawag nga kagawlingong gamay negosyo. Og kalayon sa Ginoo bisan og ginagmay ra naka-sustain ra po sa to ang kinahanglan. Og ang nakanindot ani natay kagawlingong negosyo kay hawak na to ang oras, walay magbuot mo og wala kay amo. Og taas-taas pagit ang oras nga mahatag sa to ang pamilya. Og usab po nga nakanindot ani natay kagawlingong negosyo kay kung kugihan ka sa imong gibuhat dako ang chance nga masinso. Unlike sa manarbaho bisag kung saan po nimo pagkogi diha naligo pa kada og singot mao ginay imong sweldo. Wala ta mo discourage nga manarbaho kay diha putagikan ang atong point lang nga makasugod ta og ginagmay nga negosyo bisan og sideline lang. Kay dili ba sa tanang panahon makaya ra nimo ang trabaho. Maabot ka na panahon nga paninglo na imong lawas og dili na nimo kaya mo trabaho. Og kung nag-guess inyo nga ako ang ipasabot, comment mo diha og i-share nga to ang video. Balik ta sa to trabaho, nahuman na to deliver ang primero nga order. Nya pag uli na to naana po ni chat mga magpa-deliver pud siya, pa-apel pud no sa ato ang delivery karong adlaw. Mao na gini ang pinakadagan nga order sa usa ka adlaw no nga atong i-deliver. Pero mas mudaghan pa siguro ni kung musud na ta og shipping. Pasagbot-sagbot ra gina to ang gamay nga negosyo no og daghan sang gasaway na to sa una ani, pero karon daghan-daghan na gid ang nakauyon. Ug sulod na to nga gi-deliver diri sa katigbian. Ato ra nang gilakaw kay na-scam ta sa tong primero nga gipangutana. Ingon siya na ra kuno sa ubos sa ilaha nya malakaw ra. Pero perti pa pong layo Pero sige lang guys, exercise na pod og ang order ni kay naada po sa abroad. Ug sulod to nga deliver no nawa na nang gitam buotan kay si ma'am kay ingon niya nga mapasilong sa kuno ta sa ilaha. Pero ato lang siya gibalibaran og gipasalamatan kay naong beta og kwarta bahalag mawanan og mainitan. Sulod na to nga gi-deliveran diri sa Tip-Tip Church sa Tagbilaran mit aprahin noon. Kapoy biya po niya gibuhat no, pero mawala ang tanan basta mga dungog na ta sa to mga customer nga moingon og salamat. Makawala gid sa kakapoy no nga makita na to ang customer nga naka-appreciate sa to ang gamay nga negosyo. Kay dili biya po tanan tawo mayog batasan na biya po lamion. Og sunod na to nga deliver no diri sa Tagbilaran Port, bound to Sikihor na siya, mao nga to na ibutan sa ticketing office sa Shenjit. Og shout out nimo da Sir Jaren padong na imuhang asula. Dali ra po kay kastorya ang nasa ticketing office og gidawat dayon ang ato ang asula. Og padayon ta sa tong pag-deliver no kadaghan pa ni ang para diri sa Tagbilaran. Pero ang pinakalayo na to nga deliveran ang Panglaw. Mulabang bagitag dagat para ma-deliver niya itong gidala nga asula. Worth it ba po na itong pag-deliver bisan og lagyon no kay makita buta og mga nindot nga talanawon. Parehanay nakatagbo pa ta og checkpoint pero okay ra kay nakompleto man ta. Pero ang uban iyahay gid og balik sa agi. Mas maayo gid ang kompleto kano para dili gyud ka mahadlok og naay mga checkpoint. Nindot kay ni og motor atong customer diri sa Panglaw guys. Buutan bagay kay tagaan bagitag pang gasolina. Og invite pagitan niya og snack aton ta sa alona pero kana pa man tay deliver ato sa lang gibalibaran sunod na lang pod. Og nangaon na lang sa limisa ko ang kuyog no kay medyo hapon nang pod og wala pa may pinudto. Paldo man ta mao nga kaon tag maayo. Kaon ta aron di ma brother na unsa. Padayon ta sa pag-deliver no kanahuman naman ta og kaon. Nagkalaom naman gud ang gahaponon og nagsige na pangita ang ato ang customer. Smooth transaction ra pud no ang tanan no og dali ra. Lipay pa kay si ma'am nga nana ang iyang asula. Gidimalas ang taog gamay no kana shutdown ang ato ang cellphone nya napatay last nga i-deliver. Pero nagpabagat ang naong para maka-charge lang kay leso man sa kayo og di na to may deliver yan nagpaabot ang ato ang customer. Og sa ganahan mo order PM lang sa ato ang page.